Hürmeti خود زید بکرو و تأثیر خود بموجنو پیامبر چرا پیامبر آسان وقت جماعت انکما وقت صلوات ما بیاری پیامبر آسان پیامبر بینن بگی شنو چه نه ایرا گره من خورن بموجنو پیامبر این پیامبر بودن çünkü آنیونو انکا مردم آنیونو زون کام دهارن و میری عبادت تأثیری چون مردم بینن زون پیامبر زون تو اتعاید شکل و سیمای تو دو بینن مثلا حرمتی تجری است و چینو تأثیری حس کرده شیعید قلب تو ده است و چینو این آثار پی آسان نگه مردم به شکل اکرم خوب بموجنو پیامبر تو مقبول بزن این مردمات به حرمت صلوات آد به غفلت آد به نزانی آد تو ملوث کن آیلا پیامبر وقت صحابیانا دقت فکرین وقت شما مده معلوماش کنی دلماش خود دقت فکرین شما بینن خود پیران شما سنلماش کن رکوع شما بینن سجده شما بینن به حضور شما کنی نیکنی بینن چرا شهادی شما وما تعال روز قیامت میکن شهادی شما این از بنا شهادی لمای شما بنا شهادی عبادتی شما بنا شهادی ایمان شما این آیرا پیامبر شاهدی ما این گره که مردم خورم بموجنو پیامبرش مردمان شهادتی بود لازمه انه به شکل صلوات خوانو بعدی قرآن گوشتاری قرآن بکرو و یا خوب چیک قرآن بوانو ضعف چیک ثوابی کرندو بعد لماش فردان قیمه چی ثوابی زید حتی حسیه است اینه سنتان ما اهل سنت و جماعت سنت خود کنی لكن ما سنتان خوش علی افندی آدابی ای راشتا قاله ای راشتا زیه سنتان خود بری تسبیحان کن چرا آی سنتی فرزان یجی تابع فرزانی مابینین گرکی چیک نیکور مابین این آیرا سنتان خود ما کن ما باجنی تسبیحان خود کنی اینه تکی مذهب است این قیمت ندان سنتان جهالت این است بانو سنت من بکروش بنو نیکروش بنو حال که معنی سنت نیزانو من سکی سنت هید من نیکو من گناهکار بنو فاسق بنو او این نیوان من بکروش بنو نیکروش بنو سنت بنا قال بنو فاسق بنو مرتد چرا خفتی سنتی رسول اکرم من خفیف را به حرمتی جری بکو خفیف راموشنو من في من مرتد انه اهل السنه والجماعات ما طريق علي الفالوي ما حرمتي سنتان كن ما تقدير سنتان كن ضاف حرمت كن وجي فاتشي همي وجي امري في عملي باتو چيك به همي نيواتو همي تعالى عمل كر مثلا وانو كام چارك عس سنتي ويري تاشتاري چارك ادقا بعد نماز تاشتاری بکرو حتی مردم کو ما تعالی جزید عادل جهنم سر حرام کن لكن در رکعت بکرو بعد تاشتاری اینا مزگین جرا چینو اینا ما یوم مقام اگر گناه است و آخری دائمی این 4 رکعت ویری تاشتاری 4 بعد تاشتاری و بکرو حتی مردم کن وقت مرد مطلقا بیشک بیشبه دام مکرو عادل جهنم یعنی بشنن یو سعادت سلامتی که عذاب همه را خلصنن عذاب عادل جهنم را خلصنن انما ما دقت اینه کن ما باوری بنا باتشی پیامبر کن چرا حدیث ایک صحیح حبیبه بانو دائما المؤمنین یو من رسول اکرم را اشناوت بون بانو کام روش دست دقم سنتانی بکن سنتی فرزان بکن و ما تعالی جیری کش که جنت تو فرازن انا ماجی
باوری بنا باتشی کن راشبانو حضرت ام حبیبه و صحیح صحابی یرا نقل کردی این نقل دی نقصانی چنه زور چنه حقیقت کام اینو دام بکن مطلقا همه تعالی جری کشکه که جنت برازن هر روز بکن کنو سر هرسه و شست و شش کشک اینو 10 سر 50 سر 6 سر بکن حساب کشکان ین کرد همه تین آدم منش کن نایره من گرک بکن ما کن چاله من کرد هرچی مریدی موافق و کشکی ضافی وان واكوش وعادل جهنم ينمشنو ان شاء الله وسنة بك وخير الدنيا رازيدة تيربو ان شاء الله انا وبانو لاجي حضرت عمر وبانو من رسول اكرم راشناوت باهم تعالى الرحمة خواو مردم بكرو چار ركعة سنتي فيري يريكن جري دعا كر إن معلومات إنه 4 ركعتان بكرو بنو لايك إن الدعاء رسول أكرم فرما آي غيرن آي راش على بن وما مريد من دائما أو بهم باور وأن 4 ركعات سنة نماز يري بكوا بابو لايك الدعاء رسول أكرم رسول أكرم قام دعاء بكرو يوريك بكرو بس يوجبان رسول أكرم واتو قام سنتي فيري يري نكرو الشفاعة جري بك الشفاعة من يني خلصنا لكن وقت بكر الشفاعة جري كنا شفاعة من يخلصنا أنا قال ما بكي كمان شعله من وانا أنا بكرين ما تركنا سلاش ما دوام كان نتركنا مطلقا رسول الله شمال شفاعة كان شفاعة شما خلصنا وشما بمد ماشين عاوز يسر نعمرك أنا قال ما فعلوي أنا بكر تكي إيش الطريق بينيش اللهم شي خون راي رن راي سلامات بمردمان خون نموجنين سوقي دلالات كيني سوقي نقصانيان كيني هم خو هم أنبازان خو مريضان خو سوقي دلالات سوقي فلاكت كيني إنه مسألة بعد اللي ماجي ما ربي دركعة تأسي مأكد مردم بكرو خيرك في ترى حاصل بنو نكرو بنو فاسق صابرة محروم بنو بعد اللي ماجي عشاء دركعة تأسي شاية بن واتو دوام بكرن ترى خيرك في حاصل بنو واتو نكرو بنو فاسق صابرة محروم بنو فاسق ترى ترك السنة كرنو هنا الركعات لما عيشوا داسيو وترو داسيو توات النشكا هيرش بكري هذيك انتو صلاة وتر لما شو كاردو بعد لما عيشوا واتو هنا الركعات كارد تراو قاني نيكريجي تري خيري لما شو حاصل بنو هذيك ترورشتو لما شو كارد ايات الداسيو ري بكري سنة وتر خير ده عذاب بنو درك عاجب بعد عشاء هسه كانوا داس هيرة انه داس هيرة خدت بكري تمام انا وقت الشاو ورشتي لماج بكي انه بنو لماجي تهجد هني لماج وترنيو شقا عدد شنو 6 ركعات بس 6 ركعات بكري بنو مش عليها بني بانه عذابيو قالك كام مريديو كم زي عالم کی فيلو او راي رند مریدان خوری موجناو سلامت رند ين بيان كردو كارو سعادة سلامتي آخرت ين واتو ضاف چی کرندو من تحقیق بکن زيو انا گرک ما هر جابي ما گرک ورز زي خوب بکن کام امام و مار امام تکنو واتو زي ما نکرد ما زيني كاني ما وردين سنتان خود كاني بعد تسبيحان خود كاني لازم تسبيح ينيو نه ما قال نكر ما نكر ترى تو غلط امر راشتو و از تسبيحان خود بعدي سنتان خود كانا وقت مرا فرس امر راشتو از زيتو نكنا ما شما جديو
ما چی هر چی شما دیو ما دیو شما ما وقت برو خدمت یومی برو فداکاری ما یو بینان دیو ها؟ ما یو بینان دیو ما بون انا ما وان ما زي شما نكين ما زي شعلي فنكين قربوا أدخل بيرك من يطلق قاعدة اليوم يومي بنص ولا انا انه سلامتي زي آداب شعلي فندو ما انا آداب خود جاب يعني اگر کامم دوی ما پیر بی مالا آمه گره ماجرا باش مالا ما تو گین بکنی مالا گره تزی آدابی ما مال تسبیحان بکی ما سنی شعلی فنی مال باتو آداب تزی آیل ماش کن تو سنتان تسبیحان حشی چی کو ما زی اگر تزی ما نکن نه ما تو خورشو آیا ما کامل کنی بک اینه گره ما باشی چرا؟ hakikaten yani Şali Efendi alemi ki bilmiyor zat-ı veli ki bilmiyor tariki tamacı muhafızı kardı de söz vaadi khud de hizmet umede de fedakari umede devam kardı hatta yani her şey khuraf verdi مال خراب vertu, ehli ayal خراب vertu, negan خراب vertu, mani ve şey, mali şiu, kotu zindanan, kotu men, çibiyo, illa de çi khud, terki homi khud ni kardu, terki iddiai peyamberi khud ni kardu, devam kardu, çikra ne tersav, بغیر homi, بغیر peyamberi homi ne çikra tersav, ne çikra ibadet kardu, ne hilaf emri ve peygamber teniye göre her şey şu dili veş amu. Ve gayb mridi ço ene fedakari nikat. Ma fi rama fi yomina şinasne. En ala yo saadetik yo salame yo şeref kızah pirci. Dostan yeri frazio. Hem dünyada hem ahirette. Allah. Şeref mal bes. Şeref Muhammed zahzir be. وزن الكلام كمال ده آخرت ده قرآن ريك شرف ما زيد بنو چرا ما بغير بي چوري عبادت نكر ما بغير بي چوري اطاعة نكر هر فداکاری آمو ما صبر فداکاری خود کرد ما صبر کردو ما اطاعه جانب بردو ان آلا یو سعادتی کوم تعالی ان طریقی شعلی افندی احسان کرد یو شرفی قضا بینو رزیل رسواتی نیاردو خور رقاب دنیا قاب اهل عیال خو قاب گانی خو چرا حقیقتا احمقتیا مردم قاب دنیا خو اومی خو جا وردو دنیا شنو هما باقیو مردم قاب اهل عیال خو اهل عیال شنو مردم شنو مردم قاب گانی خو مردم برن فایده چنو چخواست بکی زمانی که تاخیر بنو لا قیمت جیر چناش برن لیکن وقت مردم قاب امید نکرو هما تعالی دانی نعمت جنت ندانو اهل عیالی ندانو و حیاتی و حیاتی که دانو نه مردم نه گانی شنو جهنم درست بابن لیکن وقت اینه کرد هما تعالی ملکی که بقاسی عرض و عظمان ورایی هست ملک دانو ترک ملک اراضی خود کرد هما تعالی ترک اهل عیال خود تمام اهل عیالی بواسطه عفکن و رسنن جنت پیر آنو پیسر و دانوجه یا حیات یک دانوجه اینی مرگشون یا زاق یا احسانه جنی کنو نه چه مشنود دیو نه گوش اشنود نه امو خاطر خیال انسانان یا نعمت یک جری احسان کن اینش یا حقیقت کو او خبر اومینی کن بعد خورا آگیدم زور کن اومن خسیرت دنیا نه دنیای است نه آخرت چونکه دنیا شنو آخرت شنو جهنم رسوا بانو شنو لا ما درندی ماست من ما وقت ما بمرین ما رای نشینی
Kamın dırayı homeni güne veriş naiş tamamı güneyi affın. Ben gani hini vakti mer bin ni'meti cennet. Marzuk benu gani o hini cirim mer için. Yo saadet ki eğer bimanu Homa Teala dünya donuncu. Mırz kenu Kur'an razı ki. Unka Muhammed bir macera razı. Çok. Zavdama Ayçi zarar canma zavdama Zeyd bir macera razı. İnka bu khud dave Mekkah zavcılar razı. Çera zavdav Peygamber bir amrine ihtiyacı peçine. Lakin ay çi geldi. Tersi vad mal mülk maşin kafeşani. O vazeni o ma ne doniyor. O merni yi o mera razı ne o mera razı ne. Karlim may Homa Teala ma devam bidu kardeş. Amin amin. La Fatiha. جيكم ما على قدر بكم ما يجرب باسكت حديث قدسي يعني فاتشي همي Hürmeti Zeyd bükürün. O tesiri ku bu mojnu Peygamber. Çıra Peygamber asın. Vakti cemaat enkama vakti salavat ma biyari Peygamber asın Peygamber binen. Ben düşününce. Ne ayla gelen men kurun bu mojnu Peygamber. Peygamber bu zaman çünkü anıyor nu. Enka merdim anıyor nu. Zon kam daharın. Bu beni ibadet tesiri çumadın binen.